Ali kau orang sa kau omesra TMC Channel 28 al silseng malto wetser mo introduce ab es show tial bes show aklela qabel men tangar ale sel mo mesen gal ruba gal hotel kul wad ruba gal mamra TMC ngaya mo hostri Mr. Haru Wilter tial show mo morningira every Friday at 8 o'clock 3 o'clock tiang mo interview show Blol morning guest, bisel nga guest ya. Aruba ka mo interview ngi, nga kadi mo facilitator do met a question da blue. Mo ak mo explain agel details na at yan show ra end di lang ira to web sulungul sa algol sang karubak mo describe at yan show, ma mokter at yan show, ma ul mong loring yan show. Mo misal ya kabong rubak Kumahan musulang ngwak agote Ora bodo falora tradición del blol merurni en girel ngani asus mora mata kel velau boguda sa asus gid metial TMC mora arubul velau sil velau ma president Twips ma adal tirgel minister sengi ma adal government ma tirgel guk mangatak laigal belura Arbela state government at tirgel governors ma rather or be regel blue say gida kora standard bu ureng senit malgora press conference luero lomul president mang malgora ngim podo tirkli say emergoe maigel mulgoy agote tiang au alel membok adar daria amal ule akmlom daswal tialsio Mabolo dengan liar adaling tial sioa dolmol merengil tarak ling seguida al gilnge tirgal adal tiang di tinggal kalmar adal blur bela lu asai a survival tial sio ma ulen sabe del molmol merengil lu asai al suguma adal blua mo otil wasai ngil dorur al suguma dialo otisai Ikada motor bengil yang dia kabel gul dol mol merasio dia ngarar lil mo adrablu malu bengidel tirgal ngarar dulu al mengidel beklar saya gida teli emergonge etiagida malu ulak mlom dasor tial el siol mol muter tial el gora ti merngil siol saya gida mol gora ngil wase kabel men tergidel adar belau angar aled gidlo sisiulan ya tiang ada kalun despegal nga kadilbi aknilura a minister Stephen Victor el guk mlanisel lulugor ngi maklu ase a full security gid malube a kaled angar aled se bulgul tol mer nga kawase pod alabang arngi ndia kadil ngar ale minister ma president mal adar olbil gidal adar velau mengar aled tial tol lese man maral to gumda sura dia ngarange emwakla al suguman la amrul ya ada dia bolo sperni mal ube bolo tauterni mon mo dia bul sella etiang abla de sar gidal adar elal to kala al amrul e dia ka result ni le adar ablu ideren dia lo ngali malu bendiagal soril lol tau tengil bendiagal taraigel priority ra adabul seguida mal bulgul tial sio ngakla ol dagar adragabul mentama a leadership mal adrabulu len aknilu tialul dasolo giwa a president termasao será el presidente ngagam lamir tial TMC lo giwa program na kausis akla mal dirga respect tengil program ngania tol dilul wasay kida ul magadangar office taadra bulo ul mangway sen di omrul sel gumes a google de swet adi mlakal sal mal waise omlogo ampun waise en bi mlaringi a problem ra communication a gumdasol naringi disconnection malubel tor belang way algoram lel udla العيد الدور هذا المدير عن مريض الرقيد ما الدول الترتيب ما ولد سوير هذا بلوم كذا بالأول قاعد a priority
tara ol hotel sea o ay atoy lo asay aurerira ada ma galang clear a club gur toy gire del olbang ri diesel gumesa a program na kalmenta ko dia kalsal mal mo address ri segi del toy di segi da ulen ngani ngi abtol problem ri gile kaduduli atoy dia ko der gil mo sa end result tangi eguk mali ay mong ngwa amlol do suwe kalwasi era al bolso edel move forward e bolungila omrolel belara tora iganami ma tora a safety ra belu ma a property ra ada take care tir o real police ma ugrul ma school e agote gidel adel bela giredel motar mudul mokmak e mo marara i mol toil maluben talul da soal suguma President Twip sa mga sengaga pok presidente e akotak mo siga klunyolir adel belaw elbol seguir gukto ngari sey le ngani bibir omre ledel sel dorule e drula la e dbor ngi ngwai ad bodol mal seguir luldas example akmutum lugwa sey kidam le fightra atoil was a bod independent Magdulul to badar gidra ablura Indonesia ablura Mrigel mangidil bulu wasen so mamel di mo komam ngataram lora United Nation lom tera other belar sel time raguk al sel government lo se kamama other belam na mo redil mo ilyak na mo dia al so mama titi mom da sortia lengar lela UN decide sel quest Mogora da gangel mo separate elange abibira tol dol doru laway al so anel mo gamon welda akmanom hit dise aul the swek len kada so anel malay gelu do lola state local state brigel namely federal grant ay gedi alora bulul independent bulu man akpagik regidal goram namo Roidra independent sel gumesel gide kada maral budul ay gigi seigida tara malula modi said lo se membo gulas mal lo dagar ti altoy di regal mal batoga agamental meranga lo se tilade al sabel toy margo lagadi molgo igal toy bay bora museum mal ube ko morgere ga manna moklol adum gamla mo bubong makmalo lengit ada bulul wase constitution regir amal salamal telangel adal ngania ngodul de swel maluben buk soal malgol girela kabalmen el muy gel tigingel lol tirak rawat minal lari makmul aul de sitir gel adal guk malgol wase endin soal malgol wase batogol ad mla approach nga logiwa al adam ngaray krel belol secure belol namir belol malgoralos agi malomes el programa maso mama mol mol mangil murulni mas senator ngara al belol nami mur at least tangara 5 nami mur ngalo ase so mama mol mol martial to el sera martial TMC ngara gausis akla ektober del ngil dimlak tober del atiga program al umential TMC Akundasul wasi agidim nobel all discuss amon dar belaw magidim argurad longlam e viagim lomol mol mo masa adlo ngara al implementa igal tol gimolo makmum dasul wasi membo da ongo dul gire la solution elagdo saldi un problem maul das wel dim no mior ngi elaga action Seigida maluuling yak dimlak to del mo tiging artiang mlengod aul de swege mansalo merenga sulela ayoel makambes mamosesel agiul meeting kami amadengel gid o meeting ru elasyo itakmur nga alwase pere diam to del makwase nga dak porgerak akmumuru sel gumda sungi muskami mo gomasang mara adra bulu amo madengil mo ngara sokal mururugi mendiakal soril ma dia kabulgul
Yakuk chelsea ni guk mangot olto. Ak merenga sulil mal gilngel nga kasi toy. El mutugum temurang ayoela di nga kalwase. Agimus ka spat at tial station mga mo sabihin ng muruni. Mils ka kadurste murang ala siguro ngula na November mo January. Mulmutu mo. Ero maka ele ele logistics na aso benda ka ding Maknori say yang gumese kwasi omong nga dia ka station or porngi maka guru telpro. Makno approach sa Salvador en murang ala siya. Mas ka time 1 day, 1 hour. Rabek Luigal Wednesday. Makwase di ungil ayola di nga ala sak maskado stay sa do ko meeting makkonge evidently nguk mlor nga ngot luldaso mangmula sa Erebol Friday makkonge leng nga di marar tial teal le omgon dia tial teal baskan ng wakle and dia swel afford the murur tial show malmutel tanga kirigal ada lomdaso wasang murur tial ng angan yang ngod al interest nga paila ka momda siya bay guais nga ka mal dia kal so kal urior mandim la ka po ka apply urior musakan mo mga rele media gungol masang araw deswe indik mal altan dia ka po malal kal tol go indik mal nga rin ul deswe kal le ngarti al government mon muta silbo la katilik ra dia lang arang ay gelle o gimen ra kal blag urior ra government in more than half Raigera adimlak pora ngidim ngod lureo akmal dimla government el dia krirur tabtol department mal ubeng ministries akmal dimla tora finance and memela mang sagal lomlemin mosel endri segira ule akmul tialchol mal sincerely mal interest gumdasol el girena public dia kal girela agora group malubeng interest nga kal sokal mo adrual malube el ngaring ya uriol sokal murul ngi muguru tiang biak mal di segi makti ilbangar ni se ya o mor nga rabi tuji excuse me man dingul mo se mak segi dawa ya purpose tial show elak por kirgel molgortin mutumoges. Ala ka borin gele el agda el debate de la acción morinya guest gara every week magaba mo ay so kasi tuat amo guest et amo ko guest gara el mel longim lurio na mladul lia schedule nga kan gumesel ngi olger tirgel adel gumdas et involvera aurior mal uben decision making el girela gel issues soal buru Misel gotel gumda surnil mal interest rar bulu matmal gornya to borger mal borger tial togora kampak lim say nga gureng sa press conference tial nomregal week Wednesday tumal saudri tial to tumla sana memorandum tial memorandum of understanding o ilwase mlam umrek matamla sayin rin mak milogora president whip salwase bay sokan mga adur tirgal adan ruta urior mar minister sargawe diakal sangaw tirgay amruta igal urior mang agingala teknika egawa di ngara igal maktul to di lo may sa bulu mang dia sal ngari atem manggil ngai maklilut mal as repeat ra question ng wasen dia mal mo isi maktilulu ase al sabi elems pedatri bolo dengem akpong elakal gora mo oraran dilo sen ganguk marar gere di mertial memulgatori mendilo lo aseng moise makmaran mo approach serengel next super ministerial ang ngiray ngirat matul magim na adu ang mula sa nga already na kung agreem ka na mo rasyo mbay mnere ka man da nexel mo adal mura meeting mellogor ngel Minister Agriculture ma Fisheries Stephen Victor. Stephen Victor. Engge di regal mal
ngara lista ngakan sa almuruli say maluben gel adan ngara de ministry ngil tatkil lolgo ato yung malan gil tigimi. Ay, say. Mga question na answer mga question na kasi gel mo hotel guest dirga gulgo ngi mangrong si aktimil namlang watur ga presidente ngong nga makmo approach ngi gel mle sign tial memorandum of understanding at chief negotiator gidel minister finance ngegi ma senator gobay inabol mle tara witness ngi ma chairman Ways and Means sa Senate manggel chairman Ways and Means sa House delegate to Goro State Agundas. Nge Munggur. oy. Nalalas ni manggel lul. Gay gida dirga kumuda du tirgen di tirgeya len swaga aigel togol mudul morabuay aigel ngar tirgel adal madanglil toy malakadol ade ngilas ngila adim lakalo le sase mendialo tirgay gida marutan mandiagal soril may akmo subudi tial siol wasi mlor tira ogodong hindi ngani akmo al sunrid malu mendiagal sil merel am dim lakalami magaduguk mutro mesa ta time ol gerti agulgit til wasi amuk tegrasyo adal kora all sig muntam til meliang ana mang diagal waisi kada communicate gel clamaral togora transparency el morar bulu matemo madangay le bumdasal wasi alborni seguir el coram alin silkleta ragamen en minimize ay galbatol issues los adra press conference ma a restaurant maralas magara mandim la ro ngi di madangay to tinge maradra bulu be direkal dimla kan ngi wasi agumdas en girel magara ngungil bodo denglia uleng mlornya o aldadu ngara mlo aise o malu imla kal bolo aise mado logo el maral to sei gida mal muktegar tiarpo Masyado wasi ako tanik sa show ko Friday amo focus na issues na kampak. Moy sir el al mel sa Tal kampak sa inyo. Okay. mga gulngit tar bulul tirgal nganya karire dim sa restaurant ma suguman somi wag abok rile ay kal garmiw en sabel ospaigan nambel nga TV. May alak mas mo din. Oo, makamos mo di sa igir ma. Tamo mi mok lolager gir. Ay, say. Ger masel deborasyon. Ay gigi del ger amor tirgela. Marreng sen dimla kan nga harwa wil terang mlar tirgel marut. Nga umumdas itang ngitro bro. Jangan ngilom bro. Oh, lomro melak mas mo din elangan wasi. Sellable el almo temel selo along imriol temel asyon ng karubak en se emolom ko doringi al ngarinya sama blogger maluwen sama abolo sa doringi selong imriol aten waringi temo altura screen el anga kele number abolo to screen number 779-7767 al ube kom email tmc38palau@gmail.com ayal garmi wadi jadi matel mo karubak en mo olap tab mesel material adra yang oger tira adal lodo dur tiren sel interview tire oger agel garmi Luas ay kagida karira. agida karira blu direct mo sa amel malaya live golo sel tamitial show live TV live YouTube ma Facebook agi mo monitor agel question kamera chat room ra YouTube, chat room ra Facebook. Malubeng alsomi wekom siul text ra sel temelasyon. Tali tamal ti temelasyon ngari sel ima number nga screen 770-5947. Seguida mo den WhatsApp il text sa question ng kamil maringira during the show. Malubeng ko mo maringira during the show. Yan number 770-5947. Kore al ngari at elia tirgal mo ang karuba ka bertingal kastari yo te ya question ng almora el mortir ay melang again al sel la era show kom forward the questions sa kamil mora tmc38palau@gmail.com malube ang modor ng karuba ka natin waringira 779-7767 sel bol temela show en sabi di chat sel comment box sa YouTube
malubeng kami box sa Facebook, malubeng kom text, malubeng kom call na 770-5947 na during the show. Gim starta next week, ay gimula ay number di nga screen mo. Sabi di call, malubeng kom misan na kami kami sigil sils. Ay mangarya, di na kasama mo gina la. Asyo nga lagi, di mo pa sumara babuluan. Ito mat mo karigin na next long game dia. Tigida tatawil man sa kan dulilo aso. Dia kata try limita au de suara ada lologoy. Aktiol ngit luasay. Ang suguma subject ta kampak edangari seigi. Lengaringal bebirata me agerasi. Malu bakamenta se. Tila alto goya unconstitutional. Ay issue dia unconstitutional issue ase ngarang mo agreement ta kampa. I say mal sugum mo ni agelo I say malu bangkamen tiamo ensuer nga maktimak mo ma agulngit ar bululo ase tangarsel subject lelal molgoya mo tuob tial show le tiawa nil show dia kamo de adi bulgornga ase mo dia gatte medel smodi sel subject sel sils enguk mo next week makwa se ngara togora compact agreement termol rogi abok kenser ngel na oaya kami telmo ise akwase mem do ngi raad bok mul mel expert ta constitution meldu toil tirgelul si sakrti namely ombok mo enser sel to constitution ak mo president Toribio mal uben tirgel lulsi sa akrti al constitution lo may serbelo mutum sa ngi dia kan ngakam na convention endin dimlakal ngil takal mulsi sa akr ngil itla senga albong ang udur tiak segida sakal ng tatkala buelo si let's stick to the subject bol mereka ay isir ngil bodo ng lima Oktober next sela bod repeat si other than that na mo dia ka ngodal aktif mal sakal merenga sulit tirgel al-adal lulul dur ang nga kamal uwet tumil sa kagelo tuok lakal wasay ngaramang mlo dia ka morura show labon tirgel ada makman sawda nga el mutos mo da kal wasay dim lakal bol atir mal uwe el blel fire nga akman lebalen tir wasay mem kukpo uli para atleta el gumda sungi tira mal mle ungil gongel nga makmal mle nga sulir matiang a continuation na a program na kausis akle tial na ngaringa kausis ak tial doru ni even though a theme maluben sel book slogan na nga kasi a government kirgida ang alit aliga dim lang amdul argir ko sa government ang alit kirgida ang alit dia ka mo besle mo le argidle Tumol mamdas kasi tiang ngaral government terbit. Gaman musulang maknen kamal hil pangarti altoy makmal menga sulim metirgal crew kau mal segira kurang menga sulit tirgal buk merga temil masatial program manex okay mo mal masaw roy Ali, kada tra limit a question sa gila la compact, kada naro a scope per gila mo gila la issues la compact. En wai gila lukang karuba. Ti al show atral mo focus sa issues. Al show mo mo gara bebira kung tukal wa constitution en si el mawriuleng kaduk mo smada ay dila kasi al gukmet el mura sel pura kau sakle et igay mal to katapi tire pero bakan si el mesada kan kalau si tapi la sortir. Di anyway ti al show mal mo issue focus te ola matigil adel kung na legal issue men kaluba kamo umo do lo mantir mel asel mela el mel lo imbrior tapi kamo kapin compact issues e mostrar mo mala gestel mes egidil mo musada se egidil to kala ya compact specifically sel sai gerira at yan na umre el week again tell sure every 3 o'clock la Friday la 3 o'clock la every Friday 1 hour كما قلت سيو القول سبيل التكست مالو بيغو مسج سا اغامن تلغميو مدينو اي شيء اقول بسم رغمي رغوي مونتيال تون ان next Friday
stato sele gotel el mesgel gotel gestergid club tigestergid e modo sada yetta pirampak mamsulang meigang